da ću pokazati kako da promijenite temu na vašem Google pretraživaču. Gledajte, pažljivo. Ukucajte Google teme TNS. Znači evo. Zatim će vam se ovako pojaviti i vidite odmah na ovoj prvi. I evo ga, znači imate jako puno verzija, ja sam imao ovu Dark Google Green Wrapper. Znači tu sam imao, evo imate ih još, kada se spuštate dole, znači imate ih još, jako mi se sviđa, znači evo ićemo na primjer ovo. Idete install with style. Idete ovako, vidite ovo, ok. Znači style installed. Sada idemo na Google. Da vidimo da li radi. Znači radi, evo ga. Znači evo ga. To je znači taj moj Google. Za sada. Eto. Hvala što ste gledali moj tutorial i doviđenja.